Hallo julle, ons doen vandag bedryf 2, toneel 3 en 4 van Vila se kind. Lees dit asseblief, julle, dit is die voorblad van die boek, so kry die boek in die hande en lees hom so gou as moontlik. Ek lees net vir julle 'n stukkie uit toneel 3 van bedryf 2. Vila sê, ek moet met die magistraat praat, baas, dis dringend, ek het 2 dae geloop om hier te kom. En die man sê, could you repeat that in English? Vila sê, Here baas, roep vir my iemand wat Hollands kan praat, ek moet die magistraat sien. En die man is af. Nou praat Vila na haarself, sy sê, seil soos 'n slang. This is important word, seil soos 'n slang. As jy voor 'n wit mens verlees staan, moet jy laag buig, say like a snake, you must humble, you must be humble, you must be, just, yeah, don't be, talk too much, nee. Goed, en dan op die einde sê Vila hier, so Vila sê, loop sê vir hom, Vila Komuti van die Lange Kloof is te voet hier om hom te sien. En dan die skoonmaker, she talk to the skoonmaker, weet Mr. Galsbury van Auntie. Kom ons kyk gou na die opsomming, sy kom in Nysna aan en sy gaan reguit, she went straight to the magistrate's office en sy vra dat iemand haar in Afrikaans moet bedien, want sy kan nie Engels praat nie. Sy vererg haar vir die lui skoonmaker, the lazy cleaner, en hy gaan roep die konstabel om haar te help. Die konstabel vra om te wag en hy sal uitvind wat aangaan by die magistraat. En hy kom met 'n houding is 'n attitude terug en hy vertel dat Bartha het vir Benjamin as Lukas uitgeken en die magistraat is te besig om met Vila te praat en she went home. Can you imagine how she felt? Okay, now, seil soos 'n slang is be humble. That's important words, you must remember that. Bejaard is oud, that selling, you will see is bejaard is oud. Geloof is faith. Klag is 'n complaint, die vonnis is the sentence, en dan afgehandel is settled, remember that. This is also very nice, soos afsterf sonder 'n groet. You die without saying goodbye, or so this is a final goodbye, actually, that's what it is, nee. Kom ons kyk na ander woorde wat julle moet ken. Moed is courage, she had a lot of courage. Besigheid is business. Onmiddellik, look at the spelling of onmiddellik, 2 D's and 2 L's. En dan Stofstraat is the dusty roads there of Nysna. En grootgebring, brought up, sy het vir Benjamin grootgebring, en dit vlam in my, it's burning in me. Let's look at some questions. Watter vergelyking, now this is a comparison, word getref tussen die magistraat en die wet. Okay, die magistraat se plek is vaal en stroef aan die bokant, net soos die wet. So there's no humanity, there's no sympathy, there's no empathy, nee. Dis vaal, it's dull, en aan die bokant van die stofstraat, the dusty road. Nou wie word verwys as Vila oor die 2 vredestoorders? Vredestoorders is troublemakers, vrede is peace, but there were peace at Wolverkraal, and then these 2 guys, Lange en Dikke, kom, and they've changed everything. Waarom is die volgende waar? True, sy kan nie Engels praat nie, want sy verkies. Verkies, of course, is prefer, om met iemand te praat wat Hollands kan praat. That is what they talk, those days. Sy was die skoonmaker, die cleaner met die handgroet. She was so relieved when she heard he can speak Afrikaans also, want hy is 'n breinmens. Waarom lê die skoonmaker klem op Mr. Galsbury? Hy is very important, hy is baie belangrik, en hy is 'n belangrike persoon, en hy word met respek behandel. Alles Vila bang vir dit wat voorlê. 2 things will carry her through. This moed en geloof. Very important question. En wat het die skoonmaker aan die konstabel gesê en wat was the actual truth? Hy het gesê dat Vila 'n klag wil hê teen die magistraat, maar eintlik wil Vila kla oor 'n manier waarop Benjamin van haar weggeneem is. Nee, that's actually the way they took away Benjamin. As Vila met die konstabel praat, herinner sy haar aan 2 keer aan iets, sy moet laag seil, sy moet nederig, she must be humble, nee, seil soos 'n slang. Hoekom doen sy dit? Sy weet sy kan die verkeerde ding sê, en dan kan sy nooit weer vir Benjamin sê nie, so she must be very humble. Ten spite, in spite of the fact, about her worry oor Benjamin, berus besy die skoonmaker. Wat 'n karaktertrek. Sy is hardwerking, sy glo almal moet so wees. If you're a cleaner at a court, you must work hard. She said, don't be lazy,
pick up the broom and do your job. Hy het lui weggesteek en sy het goeie waardes, nee. And she's a strong woman. Soos afstand sonder 'n groet, waarom gebruik Phila hierdie vergelyking? Dis asof Benjamin, as if she will never ever see him again, en asof hy dood is, en sy het hom nie behoorlik gegroet nie. It's so final, and that's why she's so sad about that. If we look at the next scene, we go back to the forest, en ons sien Elias skree vir Lukas. Hy sê, jou klein blikskottel, waar die hel dink jy is op pad teen? Lukas skrik so groot en begin hardloop. Asseblief baas, can you see he address him as baas? En Elias sê, wat het jy daar gesien? Asseblief tog Eina, asseblief tog wie, asseblief wie? En dan sê, asseblief oom. Hy sê, ek slat jou vrek, I'll kill you, sê Elias. Asseblief, en dan Elias sê, wie is ek? And then he forced Lukas then to call him pa. Okay, the summary, hy probeer weghardloop, en Elias kry hom in die hande, Lukas het probeer weghardloop, en Lukas noem hom baas, en hy slaan vir Lukas, totdat hy sê, dat hy deel, totdat hy op pa noem, en dat hy sê, he's part of the Van Rooyen family. Bertha was very upset, want sy is bang, dat die magistraat die merke sal sien, nee. En Nina had just disappeared, hy was woedend, en hy sny haar hare met 'n mes af. When she ran away, in the forest, he took out a blunt knife and he cut her hair. Maar die skerp wat hulle wou gebruik het was te stop, nee. Okay, they couldn't use a scissor. Jou klein almal mens, jou naughty rascal. Woedend is furious. Sy was te lank op die steier. She was in the house for too long. Vrek, ek maak jou dood, ek maak jou vrek. The osrim, wat julle weet, kooi is just an old-fashioned word for birds, and the scare, of course, the scissor, and the strokes that he gave poor Lukas. Choose the correct word and complete the following sentence. Elias' behavior aan die begin van die tweede toneel is vaderlik, not. Ongeduldig, maybe, but not really. Verstaanbaar, not. The correct answer is wreedaardig. Wat het Lukas probeer doen om Elias omkry? He tried to run away. En hoekom noem hy hom oom? He can't accept him as a dad. Nee, sy pa is Selim. Sy pa is nie Elias nie. Hy is geleer om alle ouer wit mans as oom aan te spreek. So he had, Phila of course, taught him these values. Bertha het ook later probeer tussenby. Wat het sy gesê? She was shocked to see Lukas in this state. En Bertha het genoem dat sy vir Nina sal gaan soek in die bos, want sy het te lank op die steier gewerk. She was too long in the house. Wat dink jy van Elias se op? What do you think about the way he act and the way he cut off Nina's hair? Nou, eie opinie vir 2 punte. Sometimes it's just for the marker location will be 1, sometimes it will be 2. It depends. Jy kan sê hy tree onmenslik op. Hy is wreed, hy is ongevoelig, hy is ongenaakbaar. Nee, he's just a rude person. Ja, en dit is die einde van hierdie toneel. So ons sien uit na die volgende toneel. Tot die volgende keer.